xina perennialment tard l-iskola bit-tifla naħseb taf. I know. Fil-fatt meta kontum sifrin, kif ġit fil-ħin it-tifla l-lum? Tissaqsi? Lebz. Allora ħana qasam di, issa jgħabduni minna u dimma siex nibqa namela. Mela dak, meta it-tifla jena dejjem wassala tard. Imma, jiena nkun wassala naslu tard għax per eżempju nifqu ximkien u per eżempju naraw l-eruq ta' siġra diħlin fl-art. U nagħmel xi kwarta nkellima fuq kif taħdem is-siġra u kif jaħdem x'inhu l-klorofil u kif taħdem il-fotosintesi. U bagħad ninduna aħna suppost nofsija ilu qegħdin l-iskola. U kif naslu l-iskola ituk dan ir-reġistru. Biex tifferma li wasal tard, u kull jum nifferma li wasal tard. U fuq dan il-reġistru. They haven't called you yet. No, and this is why. Għax fuq il-reġistru, niktbilhom per eżempju affar. Inti suppost tikteb ismek, isem it-tifla, le, il-data, il-ħin, isem u kunjom it-tifla, il-klassi, u da sew tifferma. Allora nisem, nikteb id-data, il-ħin, jew il-ħin u d-data, un bat isem it-tifla per eżempju Anna Karenina. Serjeta? Jew DJ Tiesto. Jew Armin van Buren. Class 1 point. They find it funny. Le, ma jafux, ma femux. U nasib ħadd ma jagħti kasu dal-reġistru fil-verità. Ma minnhom il-qurdim nasib kemm imorru lura. Qed nimmaġnek isu xi xena minn CSI jekk il-headmistress mela dak kien sejr numri tilajn qudiema. Joħroġ l-episodju jaddu għalija tal-SAG, tal-għarju. Imma xorta, fil-sens li jienu għaddej bija sal-iskola, inkunet nallima ħafna affarijiet iktar u l-ħar darba per bħadnija fuq il-tectonic plates. Issaj li naqra tifla ta' 6. Ma issa taf xinu ma, jew taf xinu l-utilità per eżempju tal-swar tal-belt. Darba minnom saqsidni, Anna, you know what a frog metamorphic something. Anthropomorphic, ma. Anthropomorphic. Dak insomma. Papa told me, and then I called you. Min jaf xinu anthropomorphic frog? Anthropomorphic frog. Xinu? Is-sura ta' bniedem, eżatt. Ġifieri 1, 2, 3, 4. Xi 10% tal-kamra kienu jafu xi ħaġa li t-tifla tiegħi ta' 6 diġà taf, inti tal-imta ta' 67. It's always good to learn. Eżatt, le, ġifieri antropomorfik ġifieri, kwalunkwe ħlejqa li inti tara fil-cartoons li tuha karatteristiċi ta' bniedem. U kon qed naraw xi cartoon hekk qed leħe dak jgħidulu anthropomorphic tiger pereżempju. U għallimta x'inhu fis-sens, meta tinwassal tard tal-iskola. Qed titgħallem ħafna iktar. Qed titgħallem ħafna. So, u waħda mill-ġrijiet kienet li kont tinwaqqafa qudiem daw il-fnik. Xejn kien jismu l-fnik, wet gris, wet. U għamilna ħafna ħbieb ma' daw il-fnik, kienu ħelwin, kienet kont nara tuħu gost. Biex jgħabbat fl-aħħar mill-aħħar għandna teddy bear. U għacċettajt li jidla jmorru d-dar ġdida fejn għandna naqra ta' ġardina jkollna żewġ tifnik.